Ngejani lancur kebaput ngerangan buat utang ane nomor 2 ketua utang tekaning Resirno tuh yang mulu ngejani terangan baput ada ngajak serius. Adang guru neswajati aneka sengguh Resirno ne totonan sumangnenya praside ide motatas utang tekaning yang menanggung bulu salwe sale kang sinengok bulu doyan irago melakukan tekaning bulu totonan utang ring haji kawalu nah pamekas iragene jani tuh bisa yang kadiras memacu aku luet dosa makru utang tekaning bulu do mulai yang tahu si dia mau tahu do yang sini nasiado ajam masa lo yang ide musim tadi tuh makwareng sak tekaning utang saling kesengguh Resirno ne totonan kene namo buatan salayadanya sanekatu pemekas kenejani ada yang ketujuan ide sang prabu ayat ngelaraniannya turmaning wenten sang saling muputan tuh yang mulu saat make irago ngelakukan tekaning sang maragersi mando sido paria warna iya nasubo kadulurin banyak nyusul maning prasida irago naur utange totonan sinah irago nemu sane ke bawah paripurna yang terjadi rahasianya makosami nyen mula nyandang kasengguh resiran yannya maka jale dodonan yang sering lantur nejani bapu mapi terang marat tekaning ide
sane kaping sane pini kungkur pelejani neka seru dari relo itu Ane kaping dadi dodonan wanda pitrayane udang ane kaseluruh tekaning idesang sampun maling dados betari sami wenten kiri-kiri sejerone perayaan maka denyo ayah ibu yang nukadi rasul maulid dini dijagati ane keseluruh totonan bakul tekaning nemu dor maning disampun prasida maling kaseluruh batara bingung yang seneng mata titi yatra yadnya nah pemerkas ane mulo dadi gergering sejeroning yadnya sane keseluruh pitra yadnya di totona yang seneng yang ano tangi depan ya dia itu jelek tadi bahan bapu ngerausan lamun jani dipet prajurit anak sangsane maulid ini dijaga mepura-pura usah tekaning yadil di totonan Yerang pati agung dosa Doyan mulo sane kasengguh agung dosa kurang pati ring sejeroning adur dini dijagati dur maning rita kalau maulid itu lamun jani irang ke ada mekejaga yoti manu ador bodi nyen mulo nyandang kasengguh jatmu ane mepi kayunan kadia sampun itu do agung do syukurang pasti itu yang jeneng Lantur mangkin uningayang ciciang sadurung puput ide sang maradio sulingi mitrangan mungwing daging ianya ngepulkin
Dun ngelaris wenten silih sinungguh sang sani dados mahopati matur majang ring kideu sang maragersi Siang ratu suarayan ketiak ratu sang marago suci paling ratu sane kumanti prasida nyurianit anake buku titiang sarang sami pemikiran iyo dia tiang banget kadirasa titiang ngaturan pramusuk semua majang ring palung kira yen dan palung ratu presiden midataya utawi uningan tapi udah luar ya nyole puniko wow udah terus titiang ini ratu yen ratu ratu sampun prasida micaya tur maning muningayang napi luwir sukseman yanya sane ayat kegelaran iki tring puri gende jangan dia Natang luwir sangsane sampun kauningaya marep tekaning padewekan titiang yen ten kadia sampun jeng jantenan sampun titiang nenten je prasida dadas nenten je kadirasa titiang ngering paubukan yen ratu Tamane sama ayatnya maka pamegas ring sejeroning sangsane ngelaran yadnya turmaning titiang kadirasa wow kuning sukseman tekaning yadnya itu dia kalung dia tiang mangke luwir sangsane sampun kawedan majeng ring pamilet peparumane puniki niku sane tunas lungsur titiang majeng ring palung ratu sangsane sampun merago suci lenda ratu amare
sampun prasido suku ledang muningayang turmaning micaya marap tekaning padewekan titiang sinarasam banget kadirasu tunas lungsur titiang madya ring palu prasido